قدامك عم مجبورة فليمكن جاسون إموك عرانا الكل مدوارك انطاف من حبوك خلينا نبقوا مياك هانتوك كل هايرو جيخ انت لنا الدولة طامة العشقة والمستيح انت لنا الدولة طامة العشقة والمستيح. باسم المسيح وطالبا وطالسبيرتو سانتو امن. كم نشتاق لننفستاكو جسو ساكرامنتات في كل هالتال فانتنسا بوحدك من كل خط اباندونات. Gloria للمسيح ولللبن وللسبيرتو سانتو. يفكم من البدو والسودايم ويبقى دايم تدايم امن. كم نشتاق للوب كلي تكمو ملايكين كراتي تداوك ما يعرفوش باش تنقلوب لي لك كنت ناتي. Gloria للمسيح ولللبن وللسبيرتو سانتو. يفكم من البدو والسودايم ويبقى دايم تدايم امن. إما عليش هالبوحدة تايتني كولا ليلك النتية بحالا فيتما تاي محبة تنتاريهم كمالية. Gloria للمسيح ولللبن وللسبيرتو سانتو. يفكم من البدو والسودايم ويبقى دايم تدايم امن. من المقدس تبرناكلو وجسو قتلة تنسيني فيدي وتاما كتر فيا وبالنار تالمحبة مليني. Gloria للمسيح ولللبن وللسبيرتو سانتو. يفكم من البدو والسودايم ويبقى دايم تدايم امن. سكونت الفهمة البابا وتالسفية تانا مسيرنا رينتي باسمويت يتقدس اسمك تيجي صالتناتك يكون لتلتين كيف في السما يقدر فرات. اليوم مدينة الماء في البيت قبل مناخ المناخ يعني لا تعنيش في سلام عليك ماريا بالجراسة مملية المريمية كم كنت في وسط النساء ومبيرك الفرات تلجوف تيار جسو. Gloria للمسيح ولللبن وللسبيرتو سانتو. الله تعالى اسم الطلب تاعنا اهل سيدنا ويقف معنا. جلوريا للمسيح لللبن وللسبيرتو سانتو. ماريا سانتسما أولى انت يومنا عليك اسم الطلب تاعنا ذاك الطويلة علينا ريتكم لنا بحالنا وجس وافرنا دبيتنا هرسنا من نار الانفير والجنة الرواح كلها هنا الدعوة كلاكتا عندهم بزون تهنيناتي نكونسيدراو نكونتبلاو فلو المستيو تلفير مثلا جو جابريال حبر سيدنا ماريا الكلا سيرون مالا بسيرنا لي انت في السماويت يتقدس اسمك تجزال ناتك كل رتين كيف السماء اقدا فلات. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو. السلام عليكم ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجوفتياك جسو.
Esli Manik Maria بالgrazia مملية الملائمة كبيرك أنت في وسط النساء بيرك الفرات الجفتياك جسم Gloria للمسير للبن وللسبيرتو سانتو ماريا سانتسما أولا انت يومنا عليك اسم طلبتانا تكتبيلت علينا ريتكم بنيدان بالنا وجسو وافلنا دبيتنا حرسنا من نار تنفع كل جنر ربح كنا وهينا الداوك لاكتر عندهم بزون تلنيناتيه نكونسدراو نكونتبلاو في التين مستيرو تالفير متى سيدنا ماريا مرت الزرو قريبتها سانتا اليزابيتا مسيرنا خبزة كل يوم أتينا اللوم أفرن نبيتنا بالمنافر منوهات علينا لا تدخلنيش في التجري بس دهلسنا مدين يم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا متن بين الصوف السيات الموت نم جلوريا كيف كمل بدو السودية ما يبقى الديم تديم ماريا سانتسما ورنت يومنا عليك اسم الطلبتان تويلة علينا ريتكم ليدام بالنا وجسوا أفلنا نبيتنا حرسنا من نار تنفير كل جنة نربح كنا هنا الداوك لراك رمضان تهنيناتي نكونسدراو نكونتبلاو في التيلة مستيريو تالفير متى سيدنا جيسو كريستو تويلت في الأرض بتلم مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي ظلناتك كل فتين كفي السماء اكدفلات اسلي مانيك ماريا بالجرات انت مملية الملايمية كمبيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت تلجوفتياك جسم اسلي مانيك ماريا بالجرات انت مملية الملايمية كمبيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت تلجوفتياك جسم اسلي مانيك ماريا بالجرات انت مملية الملايمية كمبيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت تلجوفتياك جسم اسلي مانيك ماريا بالجرات انت مملية الملايمية كمبيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت تلجوفتياك جسم اسلي مانيك ماريا بالجرات انت مملية الملايمية كمبيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت تلجوفتياك جسم
Estrema عليك Maria بالجراتس مملية الملائمية كم بيرك انت فوست النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Estrema عليك Maria بالجراتس مملية الملائمية كم بيرك انت فوست النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Estrema عليك Maria بالجراتس مملية الملائمية كم بيرك انت فوست النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Estrema عليك Maria بالجراتس مملية الملائمية كم بيرك انت فوست النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Estrema عليك Maria بالجراتس مملية الملائمية كم بيرك انت فوست النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima Urenti Omna Alikas Mataltan Tuktwila Talaina Ritikum Nidam Pan Hojesu Afterna Dubitna Harisna Minar Tanfer General Behkolla Hennal Dauklark Dumzon Talninatiak Ni considerare contemplare per Rabba Mistero Talfer Meta Sidna Maria o Giuseppe e presentate il Bena Gesù fil Tempio Messierna خبزنا كل يوم أتينا اللوم أفرنا ذنوبيتنا فالمنافر منه هاتي علينا لا تدخلنيش في التجربة بس ده الإسلام الدين يم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نم جلوريا كيف كم البدو السودية ما يبقى ديم تديم ماريا سانتسما أورل انت يوم عليك اسم التالتانا ذاك الطويلة علينا ريتكم نيدام بان وجسوا أفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنكر كل جاينا ربح كله هنا الداوك لاكتا عندهم بزون تهنيناتي نكونسدراو نكونتبلاو في الخمس مستيريوز الفير متى سيدنا ماريا وجوزيبي تلفول بنهم جسو ورد التيم سابوه في التامبيو يدسبوتا أمدتوري مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صلاتك يكون لتتينتك في السماء اقدا فلات
Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Gloria lil-Missir, lil-Leben u lill-Spiritu Santu. Maria Santissima uri l-intijomna, għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina rejtikum nidem bħalna, u Ġesu għafna n-nubitna, ħarisna min-nar tal-infjer, kull ġajna l-rbeħ kolla, ħenna l-dawk l-arka għandhom bżon tal-nina tijek. Salve Regina, slima lik Sultana. Lek li t-nedu aħna li nibku nolfu f'dan l-wit ta' dmuħ, għajjam mela avukat rana, lejna dak lajnejn tijak tal-nina, urina wara dan turfnament il-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak, uħanina, uqpija, uħelwa, uverġna, itlob għalina għaddisa u malla. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi żalnatek kull tritient kif is-sama hekk da fl-art. Sliemanik Maria Bedgrazien Memlia Almolemia, Kimbirken Tivos in the Sambirakel Frotal Juftiag Jesu. Gloria lil-Missir, lil-Leben u lill-Spiritu Santu. Niftakru fuqna l-arweħ tal-Purgatorju, għatijom mulej il-misreħ ta' dejja. Jisriħuma fil-paċi, għatijom mulej il-misreħ ta' dejja. Jisriħuma fil-paċi, għatijom mulej il-misreħ ta' dejja. Jisriħuma fil-paċi, mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Missir Eterna Alla, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Santu Alla, Tritam Qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza l-Verġni tal-Verġni, Omm ta' Kristu, Omm il-Knisja, Omm tal-ħnina, Omm tal-grazzja talla, Omm it-tama, Omm li żjed safja, Omm li żjed nadifa, Omm verġni, Omm bla teba, Omm li tistoq l-imħabba, Omm tal-aġeb, Omm tal-parir tajjeb, Omm ta' min ħalaqna, Omm ta' min salvana,
Verġni kollok għal, verġni li tistħuq kull qima, verġni li tistħuq kull foħrija, verġni kollok seta, verġni kollok nina, verġni dejjem marbuta malla, mera tal-qudusija, tron tal-erf, bidu għal-feħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' folodu, saħħa tal-morda, kien tal-mitinbin, farax tal-emigranti, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-marri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba, sultana mtella fis-sema, sultana tal-Rożarju Mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, itlob għalina qaddisa Ommalla. Nitolbu, Ommu li inti jogħġbok issejħilna f'dan il-post qaddis, li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija l-Karm Negrima l-Franġesk Portelli u bl-interġessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bħajt ix-xerra ta' kbir ta' grazzi fuqna, għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek, nitalmu nħobbu lilek fuq kollox il-ħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda niġu ngawduk fil-ġenna bi Kristus Siedna. Tleta Marijiet il-Madonna bġiħet l-tiem il-ġisem taħħa dam fil-qabar, ix-xewqa tal-Madonna tabinu l-Karm Negrima. Is-Sliemanik Marija, bil-grazzja int mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-Sliemanik Marija, bil-grazzja int mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-Sliemanik Marija, bil-grazzja int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għaqlalna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Min jiflaħ huwa mitlub jinżel għal kubtej ħalli nieħdu l-barka sagramentali. Min jiflaħ jinżel għal kubtej. Dal-misteru huwa l-kubtejna, ejjew mela naduraw, u qudiem ir-riti ġodda, surit qodma jispiċċaw, bitwemmin ġo qalbna nħossu, dak li s-sensi lej jaraw, l-missier nroddu li jiben, qalbna kollha kull tifjej, lejhom madberik ta' qalbna, imħabbitna l-fuq it-tiegħi, lill-Ispirtu li ġej minnhom, ħajru kull xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-Aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-Bira Alla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlub glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu, għall-benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim derk inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, seppuħu popli kollha, għax kbira jitlu bitu manna, u kelmet il-mulej jiddum għalejjem. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmija.
يسب في القوم فيك نكذبوا ربحة في سلطنتك بلاتي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Tela bajat ta' ferħ, tela s-sema fil-kant tal-glorja, dak li rebaħ il-mewt, dak li rebaħ ix-xitan, dak li rebaħ id-dnub tad-dinja, Ġesu. Ejjew issa li għaddew l-40 jum u l-Knisja qed tiċċelebra l-absi, jiġifieri is-solennità ta' tluħ fis-sema tal-mulej. Nidħlu issa li qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju u intom li qed issegwuna mill-qrib u mill-bogħod, nidħlu għal din l-Ewkaristija li llum qed nofruha għal Monsinjur Beneditt Camilleri, benefattur ewlieni. Kull nhar ta' Sibt nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin. Is-saċerdot li jiddedika ħajtu biex id-devozzjoni lejn il-Madonna u partikolarment lejn il-Madonna ta' Pinu tinxteret ma' kull imkien. Ħuti ejjew narfu n-noqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim bl-amin billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u li l-kom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja, il-qatta għal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla li tista' kollox għamel b'ferħ qaddis inroddulek ħajr għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bleda fit-triq it-tajba jimliena bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu għad naslu wkoll għal dik il-glorja li fija qabilna daħalu ir-ras tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofilu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien maħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli illi huwa kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tawhom ħafna provi illi huwa ħaj. F'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm
imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-missier li fuqha qalilhom smajtu x'kont qedtilkom. Ġwanni għamel bl-ilma, imma intom ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispiritu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, mulej huwa dan iż-żmien illi fih int se tarġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U huwa ġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u iż-żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu? Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judija kollha u fis-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh f'sejjer, f'daqqa waħda dejru ħdejhom żewġ tirġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu illi kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha, ċabċbu idejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej loli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-mulej, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom l-ispirtu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qis tas-seta tiegħu fina li għamilna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu. Li ħadem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. Il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma. Il-fuq minn kull nisem li jissemma, mhux biex issa għaż-żmien ta' issa, imma wkoll dak li ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Morru għamlu d-disċipli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-mulej magħkom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 il-disċiplu telqu lejn il-Galilija
u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu quddiemu u għalkemm xi wħud iddubitaw, Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ma nafx jiġrilkomx bħali li xi kultant tistaqsu tgħidu imma x'se jsir minni jew se jsir minna. X'għad ikun minn uliedna. Il-bniedem jagħmel domandi eżistenzjali, ġifieri profondi. Mnejn aħna ġejjin? Fejn aħna sejrin? Għalfejn ġejna maħluqin? X'inhu l-iskop ta' ħajjitna? U meta tħares lejn dawn iż-żewġ domandi, tiġi domanda oħra li tolqot lil moħħi u l-qalbi. Jekk ngħidu mnejn aħna ġejjin u għalfejn ġejna maħluqin, fejn aħna sejrin, illum bħalissa fiex qegħdin? Illum qed niċċelebraw id-destinazzjoni tagħna. Aħna saqajna fl-art għal ftit żmien, imma mhux ċittadini taw. Aħna ċittadini tas-sema pajjiżna. Il-kelma Alla llum fil-festa tal-Absi itluħ fis-sema tal-Mulej hi meħuda minn għeluq ta' Vanġelu, il-Vanġelu ta' San Mattew, u minn bidu ta' atti, storja, l-atti tal-Apostli li kiteb dak li ġie Malta ma' Pawlu. Kitibhom San Luqa. Ħammorru għall-għeluq kif jalaq il-kapitlu 28 tal-Vanġelu ta' San Mattew. Garanzija. Tela s-sema, m'għadux magħna, maħniex ħanarawh, mhux ħajarġa' jissallab iktar, imma garanzija waħda. Qabel iħallihom jien magħkom dejjem. Jien ma ħallikom qatt. Araw. Jiena magħkom dejjem. Immaġinaw il-Ġesu sejjer li ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Immaġinaw li dawn ixteħtu wiċċhom fl-art. Jaduraw, kellhom raġun. Għax għaddew 40 jum bejn il-qawmien u tluħ fis-sema tiegħu. Kielu miegħu, kellimhom, raw ħirxu xtat. U issa li se jinfiret minn magħhom li ngħatat kull seta. Morru, għalmu u għamdu lill-ġnus kollha. Għalmu. Il-bniedem għandu bżonn li jkun jaf li huwa maħbub minn Alla. Malta qed issir tal-missjoni f'dan l-għarfien għaliex ma nafux il-kelma Alla. San Ġorġ Preka f'dak iż-żmien kien jgħid kemm injoranza fil-kelma Alla. Ħasib wara jiġi llum. U x'ma nafux li aħna maħbubin minn Alla, li aħna maħluqin minn Alla, li aħna maħfurin minn Alla u li aħna għandna destinazzjoni semmur inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Jiena magħkom dejjem. L-assenza issir preżenza. Mhix preżenza jew illa meta inti tgħin lil xi ħadd b'karità u dak li tajtu tat-silma daqs li kieku qed tagħtiha l-Kristu u dak il-marit li mort iżżur daqs li kieku qed iżżur lil Kristu. Din hija l-qawwa, jew illa mhix preżenza, il-preżenza tal-Ewkaristija fil-Qudiesa
Meta aħna ninżlu għarkubtejna naduraw u din l-istess preżenza issir ħajja tagħna u min jiekol minn dal-ħobs, min jiekol minn dal-ħobs, minn din preżenza, minn din l-Ewkaristija jgħix u xi kemm jgħix għal dejjem jew illa mhix preżenza. Kull meta Alla jkellem il-qalbi, kull meta Alla jmiss il-qalbi, kull meta Alla bil-kelma tiegħu jistedinni biex niftaħ il-qalb tiegħu għall-imħabba tiegħu. Dak kien l-eluq tal-Vanġelu, morru għamdu, kemm sirna tqal biex nagħmdu l-uliedna u jekk ma nagħmduhomx b'konvenjenza, biex ma nagħtu qatal ħadd mill-familjari, għax ngħidu mbagħad jagħmlu huma, ma nedukawhomx, ma nagħlmuhomx, ma niffurmawhomx, ma ngħaddulhomx dawk il-familji il-valuri sbieħ li titlob iż-sbuħija tar-reliġjon nisranija. Nispiċċa billi nieħu silta minn dak li kiteb San Luqa. San Luqa li ġie Malta u jiftaħ l-Atti tal-Apostli billi jgħid hekk: fl-ewwel rakkont tiegħi o Teofilu. X'inhu dan rakkont? U x'ifisser dan l-isem? L-ewwel rakkont huwa l-Vanġelu. Għax San Luqa ma tanix biss l-Atti tal-Apostli l-ewwel storja tal-Knisja, tagħna wkoll Vanġelu, huwa Vanġelu taħnina. Għax San Luqa kien tabib, jagħti d-deskrizzjoni tal-fejqan mill-mirakli, imma ħadd daqsu ma jgħallimna l-fejqan li tagħti l-maħfra u lit u l-imħabba talla. Ir-rakkont tiegħi lilek Teofilus. Xi tfisser? Teos, Filea, inti l-maħbub ta' Alla. Qed nirrakkuntalek dak li ġara mill-ewwel jum sa minn meta kien meħud fis-sema wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet lill-Apostli lil dawk li hu kien għażel u jerġa' jgħidilna x'ġara f'dawn l-40 jum. Għalhekk qed niċċelebraw itluħ fis-sema wara l-passjoni tiegħu, wara li qatluh, wara li salbuh, wara li ċertifikaw mejjed bid-daqqa tal-anza, wara li poġġaw f'qabar, wara li l-ġebla issiġillawha derilhom. Tawhom provi f'dawk l-40 jum rawh kemm il-darba qed jgħid San Luqa u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna talla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitulqux minn Ġerusalem, imma joqogħdu jistennew il-qawwa tal-Ispirtu Santu. U talabhom għal 9 ijiem fiċ-ċenaklu, il-Madonna f'nofshom jistennew l-inżul tal-Ispirtu Santu. Ġwanni jgħammed bl-ilma, imma intom 50 ijiem titgħamdu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu l-sejtina l-qawwa, l-Ispirtu l-sejtina d-dawl biex nagħmlu deċiżjonijiet tajba. Iż-żgħażagħ, l-anzjani, fuq saħħitna, fuq ħajjitna, fuq l-għaqda tagħna ma' Alla, l-Ispirtu Qaddis illi lilna qed jagħtina dik is-seta li nindunaw, li niftħu għajnejna fuq ħaġa waħda biss li jien konvint li Ġesu iħobbni. Ejjew nkomplu dil-qudiesa. Ġesu tela s-sema, imma ma ħallinix waħidna, jibqa' magħna, baqa' magħna ukoll huwa l-istess Ġesu illi f'din l-assenza juri preżenza imma fl-istess ħin juri destinazzjoni għalfejn aħna sejrin. Il-qaddisin kienu jgħidu kull ġurnata skalluna tas-selluma għall-ġenna. Kull ġurnata hija tarġa pont biex jien nersa iktar lejn Ġesu li tant iħobbni sejjer nħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll maħbubin tiegħi u lied tiegħi, magħżulin tiegħi. Amen. Ejjew issa nagħmlu l-wedit tal-Magħmudija. Illum bl-ewwel domanda nwieġbu iva niċħad, imbagħad għal 3 darbiet iva nemmen u nwieġbu b'vuċi sħiħa. Tiċħduh lix-xitan iva
temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata, mietu difnuh, qam minn bejn l-wiet, qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla, u temnu fl-Ispirtu Santu, temnu fil-Knisja mqazza u Kattolika, l-għaqda tal-qaddisin, temnu fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma tal-mejtin, il-qawma mill-imwiet, temnu fil-ħajja ta' dejjem, iva, din il-fidi tagħna li aħna niftaħru li nistqarru. Issa nitolbu l-Ispirtu Santu, qegħdin f'jum ieħor tan-novena. Il-Madonna mal-Appost li stenniet u aħna wkoll qed niftħu qalbna, għallimna nitolbu. Nitolbuk mulej jibgħat l-Ispirtu tiegħek fuq il-Papa Ljun. L-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti li jippritkaw partikolarment il-lejla għada, il-familji tagħna li jridu jevanġelizzaw. Ħajkolna knisja ħajja, imġedda u missjoni mogħtija nitolbu ismana. Tolbu għal żewġ żgħażagħ, kalla jrid bħallum ġimgħa għawdex ikollu żewġ saċerdoti ġodda, lil Marlon mill-parroċċa ta' Kerċem u lil Samuel mill-parroċċa ta' San George fil-Belt Victoria. Hija grazzja kbira llum ikollok żgħażagħ bħalma kien hemm Malta dalgħodu dawk li ġew ukoll bħala djakni ordnati saċerdoti. Nitolbu l-mulej biex iqaddishom, jużawhom ħajamlu ħafna ġid. Ekku bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, Malta jibqa' jkollha vokazzjonijiet tal-post. Nitolbu ismana. Il-marit fid-dar u fl-isptar, fir-ruħ u fil-ġisem, hawnhekk jiġu ħafna morda, anke spiritwalment. Il-Madonna da tagħmel mirakli fil-qlub moħbija. Nirringrazzjawha waqt li nitolbu għal dan il-fejqan u s-serħan. Nitolbu ismana. Tolbu għal mejtin tagħna, illum qegħdin infakru apostlu tal-Madonna, Monsiur Beneditt Camilleri bħallum sena kont l-Awstralja, nirrappreżenta lill-isqof tagħna l-funeral sabiħ u kbir li sar lil das saċerdot li għadda ħajtu l-fuq minn 9 sena. Ixerret id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu. Kemm ħadem bideħ, kemm stinka biex għandna dik l-olja. Kemm ħadem, kemm il-jieli ma raqatx, kemm talab biex wassal il-post ta' Bacchus Marsh f'Melbourne l-Awstralja li jkun ejjun ta' adorazzjoni eukaristika, maħfra lejn devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu. Ek nitolbu biex il-bambin jagħtih il-premju tal-ġenna u dak li beda u għaddih lilna, aħna bħala Knisja ikonna responsabilità kull wieħed u waħda minna biex inxandru u inxerdu id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu. Nitolbu ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek, anki int li qiegħda d-dar, int li qiegħed id-dar u forsi qtajt qalbek. Il-Vanġelu tal-lum jagħmlilna kuraġġ. Jekk qtajt qalbek minn Alla ma qatax qalbu minnek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla Missier illi jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulejn ofrulek sagrifiċċju ta' fidwa, aħna li nagħtu ġieħ il-libnek fit-tluħ tiegħu fis-sema, għamel b'dil-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Iż-żuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub, illum fost l-aġeb tal-qaddisin u tal-anġli tela flola ta' smewiet, medjatur bejn Alla u l-bniedem, imħallef tad-dinja mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li għad naslu fejn wasalu ir-ras qawwi tagħna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infakruk dan il-ferħ tal-għid u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna floli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fir-ruħ għażiża ta' Monsinjur Beneditt Camilleri, il-mejtin tal-familja Camilleri, il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, l-erwieħ tas-saċerdoti, l-erwieħ abbandunati, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk insebħuk
بجيسو كريستو ابنك. بكريستو مع كريستو وفي كريستو ينات ليلك alla missir li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jiena dejjem ma'kom u baqa' magħna nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina, aħfrilna l-nubir, bħalma naħfru l-minuħati għalli, iddaħħalniex fil-tiġri. Eħlisna mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak inħallilkom islim natikom islim tijaj tħaris lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijaj, għat jaslimu laqda li jittrit fija int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu flimkien ħaruf Talla tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Dan hu il-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
Ekku għal-moment ta' skiet, ek biex nindunaw x'ġara ġewwa fina ma' din it-tqarbina. Nistieden issa lilkom li qegħdin hawnhekk u stedina wkoll il dawk li qegħdin id-dar, qegħdin fin-novena li xtaq Ġesu, in-novena tal-Ispirtu Santu. Ħudu fidejkom dan it-talb sabiħ, tistgħu teħdu anke d-dar magħkom ħalli tagħmluha f'dawn il-jiem sa nhar il-ħadd li ġej, 8 il-50. Bil-wieqfa Spirtu ta' erf ejdu miegħi, aħna nadurawk, urina x-xejn tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-importanza tal-ħwejjeġ tas-sema. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Flimkien, Spirtu tal-fema, aħna nirringrazzjaw, dawwalna bil-fidi biex tmexxina f'kull opra tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Spirtu tal-Kunsill, aħna nfaħruk, għamilnu bidjenti għat nebbieħ tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Spirtu ta' qawwa, aħna nberkuk, għamel li nirbħu dejjem l-edewwa ta' ruħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Spirtu ta' xjenza, aħna niglorifikawk, enna sabiex naqilgħu il-vera sapjenza tal-qaddisin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Spirtu tal-pjetà, aħna nitolbuk, għamel li ntolbuk aktar bil-ġabra u bl-akbar fervur. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Spirtu tal-biża' t'Alla, aħna nħobbuk, żommna dejjem fil-preżenza tiegħek, dejjem u kullimkien. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu u Alla li tista' kollox għalkemm għadna fuq din l-art, tatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema, għamel li l-poplu nisrani jinġibed b'xewqa għaddisa għas-sema fejn diġà tinsab in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Amen. Ħanamlu 3 affarijiet żgħar. Fis-santwarju tal-Madonna ħankantaw lill-Madonna. Tgħid sissa kantajna jew tlabna biżżejjed, ma nafx. Li tkanta, it-talb, li nkantaw, imbagħad f'santwarju tal-Madonna bħal dan, ħankantaw fil-ħlewwa ta' Mejju. Innu li nkantawh propju f'dawn il-ġranet, qegħdin fil-qalba ta' dan ix-xahar. Ħanejdu 3 Ave Marijiet, għax il-Madonna hekk talbet hawnhekk. 3 Ave Marijiet qaltilha l-Karmela Grima. Mbagħad wara se nidħlu fil-kappella u hemmhekk infakru wkoll il-Monsinjur Beneditt Camilleri. Avviżi żgħar, ġibula ħafna nies il-Madonna. Il-Madonna ġabet lilna u aħna fid-dmien nirresqu oħrajn lejn il-Madonna, anke f'dan is-santwarju għażiż. U għalhekk inkomplu l-Erbat, nhar l-Erba' li ġej. Is-santwarju jiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu, jagħlaq fl-10 ta' billejl. L-indirizz l-istedina tagħna biex ninġabru għar-Rużarju tal-Paċi. Ir-Rużarju li jibda fis-6:15 ta' filgħaxija. Il-qudiesa tas-6:30 titmexxa mill-komunità ta' San Lawrenz, il-kappillan u l-pried kassir mill-arċipriet tal-Isla, Fader Robin Camilleri.
imbagħad ikun hawn qudiesa bis-sem taż-żgħażagħ fit-8 ta' filgħaxija. U rnexxiet ukoll il-qudiesa tal-11:15 filgħodu bl-Ingliż. Bħallum ġimgħa intom li soltu tiġu dil-qudiesa. Ma jkunx hawn fis-6:30. Għaddu ftit il-kelma, għax dejjem ikun ftit diffiċli. Bħallum ġimgħa jkun hawn il-velja tal-isqof fil-pjazza quddiem is-santwarju, il-velja ta' Pentekostel. Qudiesa tibda fit-8. Għaddu ftit il-kelma għal dawk li soltu jiġu fis-6:30. Il-mulej magħkom. Inkantaw flimkien. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija o kemmi doħlejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jatik l-akbar. Flimkien intlaxqa. Issa fis-sija. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħaj lil Alla.